Şialar çağırgan değil misin? Suro Umar ibn Hattab radıyallahu anhu özünün kızın tirüylöy gömgön eken go jahiliyat mezgilinde, İslamga geleleginde. Şu rivayatta aytılınat, gömöйүндө atsa atam ne kılayın dese, şu sağa oynay turgan jер жасап берем. Anan gömöйүндө atkanda, atası çukup atkanda Umar ibn Hattab sakallardan toprak çaçırasa, ayalı, kızı sakallarını tazalagan деген rivayat var. Bu rivayat mevdu rivayat. Negizi жоқ, жалған rivayat. Бұл нәрсені шиялар, рафидилер Umar ibn Hattab'dan kafir deşetti. Oşonu Umar ibn Hattab'dı jamandaş üçün atayın tokulungan hadis. Anın kebirkiler bizim hutbalarda da başka yerlerde de aytıp жүрüşет, şu avaylaşıyoruz gerek. O alsız, dayıf hadislerde, eğer öte dayıf bolbosa hutbalarda, adamlar жақшылыққа çakıruda, jamanlıktan kaytaruda amal kılsak, elge aytsak bolot. Al эми mevdu, жалган, makzub, atayın tokulungan, tokuma hadislerdi rivayat kılуу, elderge aytуу aram, durus emес. Alımlarımız aytat, bir gana jolda уруксат дейт, адамдарга айтып туруп аркасынан айтасың дейт, бул хадис жалган хадис, шуну билип алгыла деген мааниде гана риваят кылбасаң, бул хадисти риваят кылуу туурус эмес, арам дейт. Кээ-бир угуп калып атабыз сабактарда, башка нерселерде ошо алсыз мавду хадистерди айтып калган учурлар болот. Эми ошон үчүн кишине хадис илиминен да бир аз илим алып койсок жакшы болот да. Ошого хадистерди кишине айырмалап, пайгамбардын хадиси, пайгамбардын хадиси эмес деп айырмалашыбыз керек да. Пайгамбарыбыз эмне деди? Мен казаба алейя мутааммидан фалятабавва мақадаху минан нар. Ким мага атайлап жалган айткан болсо, мени айтты деп. Жанагы мавду хадисти айтып